Iminsi 39, amakipe 48, imikino 104 kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi. Ibyo byarangiye ikipe y'igihugu ya Espanye itwaye igikombe itsinze ikipe y'igihugu ya Argentine igitego kimwe ku busa. Iyi mikino y'igikombe cy'isi hari bigiye gusiga bitazibagirana, ndetse bimwe muri ibyo hari byagarutsweho n'ibitaragaruzweho cyane mu itangazamakuru kubw'impamvu zitandukanye nazo turi buze kuza kugarukaho. Bizagorana ko igikombe cy'isi cy'uyu mwaka mu myaka iri imbere kizajya kiganirwaho ngo maze bakiganiraho babure kugaruka ku bibazo byakivuzwemo bitandukanye, birimo imisifurire itaravuzweho rumwe, guterwa ubwoba kwa bamwe mu bakinnyi bakabwirwa yuko bazicwa kuko nyine amakipe yabo yasezerewe, inkuru zibabaje nk'iy'urupfu rw'umukinnyi wagikiniye agapfashiza iminsi mike yakivuyemo, kwikanga ibisasu ku mastade, impfu z'abafana n'ibindi bijyanye n'irondaruhu. Nanone kandi ni igikombe kitazigera kibagirana kubw'abafana batandukanye kandi batangaje bakigaragayemo, barimo nk'uyu mufana murumuna wa LAMiNE utazigera yibagirana kubwo gushimisha benshi mu bakunzi ba Espanye ndetse n'abakunda LAMiNE muri rusange. Ibyo kandi binajyana n'ifoto ya LAMiNE ari kumwe na MESSI, aho benshi bayigarutseho mbere y'umukino wa nyuma, aho ifoto igaragaza MESSI arimo koza LAMiNE akiri umwana, maze aba bakongera guhurira ku mukino wa nyuma. Kuri benshi iyi ngiyi ni ifoto ifite igisobanuro gikomeye. Muri iki kiganiro cyacu reka tugaruke ku bintu bizasigara mu mitwe y'abantu nyuma y'iyi mikino y'igikombe cy'isi, aho hari abavuga yuko ari cyo gikombe cy'isi cyaranzwe n'akavuyo kenshi kurenza ibindi kuva iyi mikino yatangira, abandi ariko bakavuga yuko ari icy'isi kitazigera kibagirana. Nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Aho inzozi z'ubwiza zitangirira, aho ubwiza bw'inyubako yawe burushaho kugaragara, niho hari La Confiance Trading Limited, izina ry'icyizere n'ubuziranenge budasanzwe. Dufite amakaro meza cyane y'ubwoko bwose ya porcelain na ceramic kuva kuri size ya 25/40 kugeza kuri 75/150. Gypsum board zituma igisenge cy'inzu yawe kirushaho kuba cyiza, marine board zikomeye cyane kandi ziramba, ubwiherero bugezweho, lavabo, bathroom cabinets, robine, water heaters zigufasha gushyushya amazi, bathroom showers n'ibindi byinshi cyane kandi byiza. Muri La Confiance Trading Limited tukuzanira ubwiza, ihumure n'ibisubizo byuzuye ku rugo rwawe ndetse no ku mushinga wawe wose. Wadusanga i Kigali ku Gisozi, i Remera kwa Rwahama ndetse n'andi mashami yacu yose yamaze gufungurwa. I Muhanga wadusanga imbere ya Bank of Kigali, i Rubavu kadusanga imbere y'umusigiti, i Kabuga ni imbere ya Equity Bank, ndetse na Musanze turahari ni iruhande rwa Shaste City Hotel mu nyubako yitwa Indende House. La Confiance Trading Limited twubaka ubwiza tukageza ubuziranenge kuri bose. Reka duhere ku byumvikana. Ikipe y'igihugu ya Espanye kwegukana igikombe cy'isi ya 2026 yabikoze nyuma yo gutsinda ku mukino wa nyuma Argentine mu mukino wahujwe n'ibirori by'akataraboneka byitabiriwe n'abakomeye. I New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umunsi wahujwe n'ibirori bidasanzwe, aho byitabiriwe n'abantu batandukanye barimo Aisha Speed umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga. Uyu wabanje gususurutsa bitabiriye umukino yaririmbye indirimbo ye y'igikombe cy'isi World Cup, akurikirwa n'abaraperi batandukanye b'Abanyamerika barimo nka Post Malone n'abandi. Mu bitabiriye umukino kandi harimo na Perezida wa Mexique, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umugore Melania, Minisitiri w'Intebe wa Canada Umwami Felipe wa gatandatu n'Umwamikazi Letizia ba Espanye, bari kumwe na Perezida wabo Pedro Sanchez, bari baje gushyigikira ikipe y'igihugu yabo byanarangiye itwaye igikombe. Ni umukino watangiye gukinwa amakipe yombi adasatira cyane, ariko umupira wihariwe cyane n'abakinnyi ba Espanye bahererekanyaga cyane mu kibuga hagati, aho Espanye yashagaho kwinjira mu rubuga rw'amahina rwa Argentine. Bwa mbere kuva mu mwaka w'1966 Argentine yarangije igice cya mbere cy'umukino w'igikombe cy'isi idateye mu izamu, ni mu gihe amashoti 3 yabonetse mu mukino, ariyo makeya cyane yabonetse mu gice cya mbere cy'umukino wa nyuma kuva mu mwaka w'1966. Mbere y'uko iki gice kirangira, myugaro wa Argentine Lisandro Martinez yagize imvune nuko asimburwa na Nicolas Otamendi. Gusa nanone Espanye iki gihe cyose kuba yari itarabona igitego ntabwo byumvikanaga kuri bamwe kuko yakiniraga ku rubuga rwa Argentine. Iki gihe cyose umunyezamu wa Argentine Emiliano Martinez yaramaze gukuraho imipira 10 yari yamaze kubarwa, mu gihe Argentine nta shoti na rimwe rikomeye yateye mu izamu, ari nabwo bwa mbere byari bibayeho mu mateka y'igikombe cy'isi.
Nyuma y'iki gice cyabonetsemo ikarita itukura kuri Enzo Fernandez wa Argentine, hakurikiye iminota 30 y'inyongera, Espanye yibonamo igitego cyinjijwe na Ferran Torres ku munota w'106. Ni nyuma y'akazi gakomeye kabereye imbere y'izamu rya Argentine. Espanye yatsinze igitego kimwe ku busa yegukana igikombe cy'isi ku nshuro ya kabiri nyuma y'icyo yatwaye muri 2010 igikuye muri Afurika, ubwo iki gihe cyaberaga muri Afurika y'Epfo. Bigendanye n'uko Espanye yitwaye muri iri rushanwa, yahawe igikombe giherekezwa na miliyoni 50 z'amadolari, kongeraho miliyoni 12 z'uduhimbaza musyi, yose hamwe akaba miliyoni 62. LAMiNE Yamal nawe yakoze amateka muri uyu mukino, aho yabaye umukinnyi wa mbere ukinnye umukino wa nyuma wa Euro ndetse no wa nyuma y'igikombe cy'isi atarengeje imyaka 19. Uyu mukinnyi ndetse na mugenzi we ku Barca babaye abakinnyi ba 4 na 5 bakinnye umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi batarengeje imyaka 19. N'urutonde basanze ababikoze mbere barimo Pele wa Brazil wabikoze muri 58, Umutaliyani Giuseppe wabikoze muri 82 ndetse na Kylian Mbappe w'Ubufaransa muri 2018. Lionel Messi yongereye ku munya Brazil Cafu mu bakinnyi bakinnye umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 3, gusa akaba ari wakinnye umukino wa nyuma kuze kurusha abandi mu bakinnyi b'imbere mu kibuga. Rutahizamu w'Ubufaransa Kylian Mbappe yahawe urukweto rwa zahabu nyuma yo gusoza igikombe cy'isi cya 2026 afite ibitego byinshi aho ari 10. Kapiteni wa Espanye Rodri yatowe nk'umukinnyi mwiza w'igikombe cy'isi cya 2026 ahabwa umupira wa zahabu. Myugariro wa Espanye ku Barca y'imyaka 19 nawe yahembwe nk'umukinnyi muto witwaye neza kurenza abandi. Umunyezamu wa Espanye Unai Simon yahembwe nk'umunyezamu mwiza mu gikombe cy'isi cya 2026. Tuvuye aha, dore ibindi bidasanzwe byaranze iki gikombe. Wari uziko mbere y'uko iki gikombe cy'isi gitangira habayeho ubusabe butandukanye bwasabaga abantu kutitabira imikino, ahanini bitewe na politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijyanye n'abimukira yari yashyizweho na Perezida Donald Trump. CNN yavuze ko itegeko rya Trump ribuza abaturage b'ibihugu 39 kwinjira muri Amerika ryibasiye cyane ibihugu by'abirabura birimo ibyo ku mugabane wa Afurika nk'ibyumvikana ndetse n'ibihugu bifite abaturage benshi b'Abayisilamu. Mu gihugu cy'Ubuholandi, abantu barenga 170 bari bashyize umukono ku nyandiko yasabaga yuko igikombe cy'isi kitakwitabirwa, ndetse n'uwahoze ayobora FIFA Sepp Blatter nawe yashyigikiye uyu mugambi. Ingaruka zo kwakirwa na Amerika ku iki gikombe cy'isi zikaba zaratangiye kwigaragaza na mbere y'uko iki gikombe gitangira. Abakinnyi b'amakipe y'ibihugu, abayobozi ba za federasiyo, abasifuzi ndetse n'abandi bafite imirimo itandukanye muri FIFA berekeje mu bihugu bitatu byakiriye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexico. Umwe mu bari biteguye kujya muri Amerika gukora inshingano yari yahamagariwe gukora nk'umusifuzi ni Umunyasomalia witwa Omar Altan, aho uyu Omar w'imyaka 34 nyuma yo kugorwa bikomeye no kubona visa imwemerera kwinjira muri Amerika byarangiye ayibonye nuko yerekezayo. Yari yitezweho ko Umunyasomalia wa mbere ugiye gusifura muri iki gikombe. Ni byari byanatumye Somalia haba ibyishimo bikomeye. Uyu mugabo amaze kurira indege yerekeza muri Amerika ntabwo yemerewe kurenga ikibuga cy'indege nk'uko byatangajwe n'abayobozi bo muri Amerika. Omar yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Miami nyuma y'igenzura ryimbitse ryari ryakozwe n'abashinzwe umutekano ku mipaka. Nubwo yari afite passport ya diplomasi ndetse na visa yemewe, ntabwo nyamara yemerewe gukandagira ku butaka bwa Amerika, aho umwe mu bayobozi ba Amerika yavuze yuko mu igenzura ryakozwe hagaragaye amakuru yatumye inzego z'umutekano zishidikanya ku kwinjira kwe, harimo ibyo kuvugwaho yuko afitanye isano n'abantu bakekwaho gukorana n'umutwe wa Al-Shabaab. Uyu musifuzi yavuze yuko yamaze amasaha arenga 10 abazwa n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka mbere yo kwangirwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo biba yari afite ibyangombwa byuzuye ndetse na visa. Omar yavuze yuko nyuma yo kumara ayo masaha yose abazwa n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka yanafungiwe muri kasho amasaha menshi mbere yo gutegerwa indege yamusubije Istanbul muri Turkiya. Uyu musifuzi Omar yahakanye ibirego byose yaregwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu kiganiro yahaye The New York Times yavuze yuko yabajijwe ibibazo byinshi bijyanye na Al-Shabaab, ariko asobanura yuko nta sano afitanye n'uwo mutwe ndetse ko nta makuru na make yawuziho. Ibyo byabaye mu gihe Somalia iri mu bihugu byafatiwe ingamba zikomeye zijyanye no kwinjira muri Amerika hashingiwe ku mabwiriza yashyizweho n'ubutegetsi bwa Donald Trump. Nyuma y'uko uyu mugabo yangiwe kwinjira muri Amerika, yahise asubizwa muri Somalia anyuze muri Turkiya. Omar ntabwo yashoboraga kuguma hanze ya Amerika ku buryo yasifura imikino muri Canada na Mexique gusa, kubera yuko mbere yo gusifura igikombe cy'isi abasifuzi bo hagati 52 n'abasifuzi bo ku ruhande 88 bagombaga guhurira i Miami bakabanza guhugurwa n'umuyobozi wabo. Ahangaha niwo umusesenguzi w'umwongereza Ian Wright wanakiniye ikipe y'igihugu yavuze ko irushanwa ry'uyu mwaka ari igikombe cy'isi cy'akavuyo. Uyu mugabo mu mashusho yashyize kuri Instagram yaragize ati, buri masaha make ni inkuru y'abafana bangiwe kwinjira, umukinnyi wangiwe, abayobozi bangiwe, abanyamakuru bangiwe, none n'abasifuzi. Ndi guseka ariko ntabwo bisekeje. FIFA mu kugira ikivuga kuri ibi yavuze ko ntacyo yafasha Omar ndetse ko itakwivanga mu miyoborere y'igihugu runaka, gusa ibyo bituma hari abanenga FIFA bavuze ko yari ifite ubushobozi bwo kugira icyo ikora nubwo yabyirengagije.
nyuma y'uko iyi nkuru ibaye nk'iyibagiranye gato hagati mu irushanwa FIFA yakoze akandi gashya nuko irangije ikuraho ikarita itukura yari yahawe rutahizamu wa Amerika ku itariki 7 z'ukwa karindwi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimiye FIFA kubwo gusubika igihano cyo gusiba umukino umwe cyari cyahawe umukinnyi w'iki gihugu witwa Folarin Balogun, aho uyu mukinnyi yari yahawe ikarita itukura mu mukino wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahuriyemo na Bosnia Herzegovine. Iyi karita uyu mukinnyi yari yahawe yagombaga gutuma si umukino wa 1/8 iyi kipe yagombaga guhuriramo n'Ububirigi. Iyi karita yayihawe ubwo yakandagiraga myugariro Tarik Mihailovic mu mukino wa 16 warangiye batsinze 2-0. FIFA yatangaje ko igihano cyo gusiba umukino umwe uyu mukinnyi yari yabonye gisubitswe mu gihe cy'umwaka umwe. Iti hashingiwe ku ngingo ya 27 y'amategeko ngengamyitwarire ya FIFA, igihano cyo gusiba umukino umwe gisubitswe by'agateganyo mu gihe cy'umwaka umwe. Mu gihe Folarin Balogun akoze irindi kosa nk'iryabaye, igihano kizasubizwaho. Mu butumwa yanyujije kuri Truth Social, Perezida Donald Trump yashimye FIFA kuri iki cyemezo yafashe. Uyu muyobozi usanzwe ari inshuti ya Infantino yaragize ati, murakoze cyane FIFA gukora igikwiriye mu gukura akarengane gakomeye. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio nawe yari masabye yuko hasuzumwa icyemezo cyafashwe cyo guhikarita itukura Balogun, aho ku rundi ruhande ishyirahamwe rya ruhago mu Bubiligi ryahise rishyira ahagaragara itangazo rivuga yuko ryatunguwe n'icyemezo cyafashwe na FIFA kuri uyu mukinnyi. Nubwo nyamara uyu mukinnyi yari yahawe uburenganzira bwo gukina mu mukino ikipe yahuriyemo n'Ububirigi warangiye n'ubundi Amerika itsinzwe ibitego 4-1, gusa nanone nubwo Amerika yari isezerewe mu irushanwa ntabwo byarangiriye aho, kuko benshi batangiye gushinja Infantino kubogama hamwe n'ikimenyane bavuga yuko yagerageje guhuza inyungu za politike n'iz'umupira w'amaguru. Iyi niyo mpamvu kandi abanyamategeko 72 bagize inteko ishinga amategeko ya EU bishyize hamwe no kubandikira amashyirahamwe ya ruhago agera kuri 27 y'ibihugu ibi ngibi barizwa muri uyu muryango basaba yuko hakorwa iperereza kandi hakiri kare. Ibaruwa abanyamategeko banditse yaragiraga iti, bigendanye n'umwanzuro wafashwe ku cyumweru wo gusiba ikarita yari gutuma umukinnyi asiba umukino umwe, turumva amashyirahamwe ya ruhago i Burayi yafasha FIFA gukora iperereza ku buryo imyanzuro ifatwa hakarebwa niba nta ruhande rubogamirwaho mu buryo bwa politike, kuko biramutse ari gutyo bimeze byaba bibabaje. Ingingo ya 4 mu gika cyayo cya 2 mu mategeko ngengamyitwarire ya FIFA ivuga yuko FIFA nta ruhande ijyaho mu bibazo bya politike cyangwa se imyemerere. Kubera iyo mpamvu rero abangaba bavuze yuko ngo bifuza kumva ijwi ryabo ku iperereza rigomba gukorwa hagati ya Gianni Infantino ndetse na perezida. Ibyi nkuru byagarutsweho cyane nyuma yuko Donald Trump atahakanye ibyo guhamagara perezida wa FIFA asaba yuko hasuzumwa ikarita yari yahawe uyu mugabo. Mu kiganiro Trump yahaye itangazamakuru ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi yavuze ko umusifuzi wasifuye umukino yabogamye ku cyemezo cye. Ati, nasabye yuko basuzuma kuko sintekereza yuko ryari ikosa, ntabwo byari no kwica amategeko. Hari abakinnyi babiri birukaga ku muvuduko mwinshi baza kugongana, niyo mpamvu rero nasabye FIFA gusuzuma icyo cyemezo. Sinabategeka icyo gukora keretse yaza kuba yaramukubise ikofe mu maso cyangwa ikindi kintu gikomeye, nari gutekereza ibindi. Trump yakomeje agira ati, ubundi ni gute umukinnyi ahanwa umukino utaraba? Ntabwo bishoboka. Ntabwo gusubika ikarita byagakwiriye kuba byibazwaho cyane. Ntabwo nabategeka icyo bakora, ntabwo ari abantu bafashe umwanzuro, ahubwo ndizera yuko ari komisiyo kandi umwanzuro bafashe n'uwo. Perezida wa FIFA nawe iki gihe yemeje yuko yahamagawe na Trump bavugana ku byiriya karita. Yahakanye cyane ibyo kuba yaragize uruhare mu gusubika iyo karita, aho yemeje ko yavuganye na Trump ariko kandi amubwira yuko imyanzuro yose izafatwa n'inzego nkemurampaka za FIFA zikorera mu mucyo kandi zidakorewemo n'uwo ari we wese, ndetse ko n'ibyo kuvanayo iyo karita ari gutyo byagenze. Mu gihe perezida wa FIFA yari atarakiranuka n'ibyo ngibyo birebana n'ikarita yakuweho, ikipe y'igihugu ya Misiri nayo yese yinjira mu bibazo. Nuko Misiri yikomye imisifuri rivuga yuko Infantino na FIFA babogamira kuri Lionel Messi. Umuyobozi w'ikipe y'igihugu ya Misiri ariwe Hossam Hassan yarakariye cyane FIFA, ayishinja kugira uruhare mu kugena uko imikino y'igikombe cy'isi izagenda. Byari nyuma y'imisifuri yateje impaka ku mukino wahuje iki gihugu ndetse n'igihugu cya Argentine. Muri uyu mukino Argentine yaratsinzwe ibitego 2-0, ndetse kandi byasaga nk'ari ukunguku uyu mukino uri buze kurangira, dore ko hari hasigaye iminota 12 ngo umukino urangire. Haniyongereye iminota y'inyongera, byasaga nka Argentine igiye gusezererwa muri irushanwa, ariko nyamara ibitego bya Cristiano Romero, Lionel Messi ndetse na Enzo Fernandez byatumye itsinda ibitego 3-2 mu buryo bwatunguye benshi. Ubwo Fernandez yatsindaga igitego cyahaye Argentine intsinzi ku munota wa 93, ku ntebe y'abatoza ba Misiri habaye kugaragaza uburakari bukomeye, bagaragaza kutishimira icyemezo cy'umusifuzi. N'ibyatumye umutoza w'abanyezamu Safan El Shager ahabwa ikarita itukura, mu gihe Hossam Hassan we yatangiriwe na bagenzi be kugira ngo atagera ku musifuzi
abasifuzi bari bagiye gushyamirana. Ikipe ya Misiri yarakariye cyane umusifuzi n'abakoresha VAR aho yasabaga penalty mbere gato y'igitego cyahaye intsinzi Argentine. Basabaga yuko bahabwa penalty nyuma yuko Mohamed Salah akorewe ikosa mu rubuga rw'amahina ubwo Alvarez yamukandagiraga ku kirenge. Mu gice cya kabiri cy'umukino Misiri nayo yari yatsinze igitego ariko kandi VAR iracyanga kubera ko yari yabonye yuko habaye ikosa mbere yuko igitego gitsindwa. Muri uyu mukino wose ibyemezo byinshi by'umusifuzi benshi bavuze ko byasaga n'ibiri mu ruhande rwa Argentine, gusa nanone bikajyana nuko Portugal ya Ronaldo yari imaze amasaha itashye. Ibyo ni ibyumvikana yuko n'abafana benshi ba Cristiano nabo bifuzaga kubona Lionel Messi amukurikira. Biri no mu byo benshi batangaje mbere y'umukino wahuje Argentine na Misiri. Ni umukino kandi wabaje benshi mu banyamisiri kuko ibitego bitatu batsinzwe nyamara habura iminota mike cyane bagakomeza nta buryo bitari kubasigira umubabaro. Nyuma y'umukino Hossam Hassan utoza Misiri nabwo yabashije guhisha amarangamutima ye, yashinje FIFA kuba yarateguye uko irushanwa rizagenda kugira ngo umukino ukomeye mu mateka ya ruhago Lionel Messi akomeze kurigaragaramo ngo kubera impamvu z'ubucuruzi. Ati ariko umupira w'amaguru ntugira ubutabera, bishobora kuba bifitanye isano n'ubucuruzi. Bashobora kuba bashaka gukora igikombe cy'isi kirimo ikipe yatwaye irushanwa riheruka bashaka yuko Messi akomeza kukibamo. Hossam yashimiye abakinnyi be nuko ati ndashimira cyane abakinnyi banjye kandi ku banyamisiri bose, ku Barabu, ku Banyafurika ushobora gukora cyane nibyo ariko kandi rimwe na rimwe hari izindi mpamvu zituma ugira ibibazo. Nifuzaga yuko twakwakira neza gutsindwa kwacu, twifuzaga kuba twishimye kurushaho. Hari ubufasha buva mu mpande zose ku ikipe ifite igikombe cy'isi giheruka, n'ubufasha ndetse n'ubucuruzi. Uyu mutozo wari ufite uburakari bwinshi yashimangiye yuko nta butabera na buke yigeze abona muri uyu mukino. Ati kuki nta butabera buri muri siporo mu mupira w'amaguru, sinshaka kubishyira mu magambo meza hano. Uyu munsi twarenganye nyuma y'igitego cya Fernandez Usamu yakoze ibimenyetso gikunze gukoreshwa mu kwereka umusifuzi yuko hari ikibazo cy'ivangura aho yazamuye amaboko akayasobekeranya nk'uwandika inyuguti ya X. Gusa kugeza n'ubu ntabwo haramenyekana niba uyu mutoza yarashaka kugaragaza yuko hari ivangura ririmo kubakorerwa. Mbere y'umukino w'Ubusuwisi na Colombia wahisuba kuri uyu mugoroba, umukino wabereye i Vancouver, Infantino yazamuye ibendera rya Misiri mu buryo benshi babonye nko kugaragaza yuko adashyigikira Argentine kubera ibyaranze umukino wari wabanje. Nubwo benshi bifatiye mu gahanga Infantino na FIFA, nyamara nta bimenyetso byagaragaje yuko FIFA cyangwa se Infantino baba bagize uruhare mu gutegura uko umukino urangira. Rutahizamu wa Misiri witwa Mustafa Ziko nawe yavuze yuko uyu musifuzi atagira ubutabera. Yakomeje agira ati ni umusifuzi watesheje agaciro imbaraga z'igihugu cyose. Kuva umukino utangiye twari tugiye kuva mu kibuga dutsinze Argentine 2-0 ariko nyamara igikombe cyamaze gutangwa. Yongeyeho ati turashimira Argentine ku gikombe cy'isi, turashimira, nta kindi mukeneye. Mbere gato yo kurenga aha hari abasesenguzi benshi barimo Thierry Henry wabaye rutahizamu ukomeye n'umwe makinnyi bakomeye babaye mu mateka ya Premier League basanga guhuza Argentine n'ubucuruzi bwa FIFA ari ukwishuka kubera ko Portugal ya Cristiano yari kwinjiza amafaranga menshi akubye cyane ya Argentine yari kwinjiza, nyamara ariko FIFA ikaba yaramuretse agatanya nyuma yo gutsindwa na Espanye. Nibyanahise bigaragara nyuma yuko Portugal imaze gutaha kuko abafana benshi bagabanutse ndetse n'uko igikombe cyinjizaga nabyo biragabanuka. Aba basesenguzi bati niba FIFA yarashakaga gucuruza, mutekereze yuko mubarusha kumenya ko Ronaldo ari wari kwinjiza amafaranga menshi. Ibi ngibi byari kuba ubucuruzi bukomeye kandi budasanzwe ndetse bikanatuma umupira ukomeza kuvugwa kuko Ronaldo yari gushyigikirwa akagera kuri byinshi, maze nibyo mugenzi wa murusha Messi nko gutwara igikombe cy'isi bigakomeza kuvugwa. Ni byiza kwemera yuko Argentine ikomeye atari no mu mpano zabo gusa, ahubwo uburyo bakina nk'ikipe, uburyo batiharira nka bamwe mu bo muzi ndetse n'uburyo badacika intege. Thierry Henry yongeye yuko Portugal benshi bifurizaga gutsinda, Ronaldo ari kwibuka yuko ari ikipe y'igihugu ikeneye gutsinda kurenza ubwe. Iki gihe kandi hari abasesenguzi benshi bo muri Afurika bemeje yuko atari ubwa mbere ikipe yo muri Afurika bibayeho, dore ko na Senegal yatsinzwe n'igihugu cy'Ububirigi, nyamara Senegal yari ifite ibitego 2 mbere yuko itsindwa n'Ububirigi. Ukarongeraho yuko Kongo yabanje igitego ikipe y'Ubwongereza ariko kandi n'ubundi bikarangira itashye. Uretse ibyo byavuzwe, abafana b'ikipe y'igihugu ya Argentine banavuzwe imyitwarire mibi itari myiza ijyanye n'irondaruhu. Abafana ba Argentine bamenye inzoga ku bafana ba Misiri, ubwo abafana ba Misiri bashishikarizaga umusifuzi kujya kureba kuri VAR banakoreye irondaruhu Aisha Speed ubwo ikipe yabo yakinaga na Cape Verde. Bamubwiye ko akwiriye kujya kuririra muri zoo ahasanzwe hororerwa inyamaswa. Gusa nanone abashinjwe ibyo ngibyo byose barabihakanye, bavuga yuko byari ibintu bidafite aho bihuriye n'irondaruhu. BBC Sport muri 2025 banditse inkuru yavugaga yuko amakipe ari imbere ku rutonde rwa FIFA ranking atazigera ahura keretse ahuriye muri kimwe cya kabiri. Nibyahereweho na bamwe bavuga yuko amakipe yageze muri kimwe cya kabiri n'ubundi uko byari kugenda kose yari yaramaze gutegurwa. FIFA
yapanze amatsinda n'uburyo amakipe azahura nyuma y'amatsinda ku buryo budashobora guhanganisha ibihugu bine biri imbere ku rutonde rwa FIFA. Ibyo bihugu ni Espanye, Argentine, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Hari bamwe babibonye ukundi ariko abandi basesenguzi basanga ari byo byari bikwiriye. Reka noneho tuvuge ku nkuru zo hanze y'ikibuga nazo zavuzwe cyane muri iki gikombe cy'isi. Hari umukinnyi w'ikipe y'igihugu wa Colombia, uyu nguyu akaba umwe mu bakinnyi bake b'abirabura bakiniye ikipe y'igihugu ya Colombia. Nyuma y'uko ikipe yabo isezerewe, umukinnyi yibasiwe n'ibitutsi byinshi, yakira amagambo amubwira yuko ashobora kwicwa, n'ibyatumye atongera kugaragara mu ruhame ndetse yirinda kugira icyo avugana n'itangazamakuru. Mu butumwa bwuzuyemo amarangamutima, uyu mukinnyi yageneye abafana yavuze ko gutsindwa mu mukino bitagombye gutuma abantu bangana cyangwa se ngo batere abandi ubwoba. Ababwira yuko bavuyemo ntako batagize cyane ko ikipe yabo yaviriyemo kuri za penalty. Uyu mukinnyi kandi byavuzwe yuko yanze gutana n'abandi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Colombia ryamaganye amagambo y'iterabwoba uyu mukinnyi yabwiwe ndetse risaba yuko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane ibyavuzwe n'ababivuze kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Iterabwoba nk'iri ryanongeye kwibutsa abantu mu mwaka w'1994 ubwo n'ubundi myugariro witwaga Andres Escobar yicwaga nanone nyuma yo guterwa ubwoba biturutse ku gitego yitsinze mu gikombe cy'isi. Uretse uyu watewe ubwoba, hari n'umukinnyi uherutse gupfa aho byatekerejwe yuko yiyahuye. Uyu yari umukinnyi wo hagati w'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ndetse na Mamelodi Sundowns, aho uyu mukinnyi yitwaga Jaden Adams yapfuye afite imyaka 25 nyuma y'iminsi mike yakiniye igihugu cye mu gikombe cy'isi. Yari yakiniye imikino yose 3 y'amatsinda muri iri rushanwa. Afurika y'Epfo yageze muri kimwe cya 16 igakurwamo na Canada. Minisitiri w'umukino w'ubuhanzi n'umuco muri Afurika y'Epfo yavuze ko yakiriye amakuru ateye agahinda, avuga ko umupira w'amaguru w'igihugu utakajwe mu bakinnyi bato bari bafite impano zikomeye cyane. Polisi yo muri Afurika y'Epfo nayo yavuze ko yahise itangira iperereza nyuma y'uko umurambo w'uyu musore ubonetse. Abayobozi bavuze ko impamvu z'urupfu rwa Adams zitari yamenyekana, ariko byari byavuzwe yuko yasanzwe mu bwogero yapfuye, bigakekwa yuko yiyahuye kubera agahinda gakabije. Wari umujyanama akaba n'umuvugizi w'umuryango we yavuze ko mbere y'uko apfa bavuganye ameze neza. Ati, nari naganiriye na Jaden kandi umuhungu yari ameze neza cyane, yari yishimiye kugaruka ava mu gikombe cy'isi kandi yiteguye gukomeza gukora neza nyuma yacyo. Kuri ubu nta magambo yo kuvuga mfite, ariko turasaba ubuzima bwite bw'umuryango ko bwubahwa. Muri iki gikombe cy'isi kandi hari inkuru zitavuzwe cyane mu bitangazamakuru ariko zarabaye. Izo nkuru zirimo nk'iterwa ry'ibisasu ahaberaga umupira ndetse n'ubutumwa butera abantu ubwoba. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi ubwo habaga umukino wahuje ikipe y'igihugu ya Brazil ndetse n'ikipe y'igihugu ya Norvege kuri stade ya MetLife, abantu babiri arimo witwa Amari w'imyaka 26 bohereje ubutumwa bwavugaga yuko bazaturitsa haberaga uyu mukino. N'ubutumwa bwoherejwe muri FIFA ahagana saa 8:15 z'umugoroba ku isaha mu burasirazuba bwa Amerika. Ubutumwa bukimara gutangwa, inzego z'umutekano zahise zitangira gukurikirana ubutumwa bwaturutse, nuko birangira babwanditse bafashwe. Polisi ya leta ya New Jersey yashinje Amari na mugenzi w'ibyaha birimo guteza impagarara muri rubanda ndetse no kugambanira gukora ibyaha by'iterabwoba. Ibyo byatumye bafatwa, ubu ngubu baracyarimo gukurikiranwa. Mu gihe kandi imikino yabaga, hari igitero cyabaye mu gace kitwa Morelos muri Mexique. Ni igitero cyabaye mu gihe abantu bari bateraniye hamwe barimo kureba umukino wahuzaga Mexique ndetse na Ecuador. Muri icyo gitero abantu 3 basize ubuzima n'abandi 9 barakomereka. Mu bakomeretse harimo witwa Sandra Fernandez Gomez wari umukandida ushaka kuzatana mu mwanya wa meya wo muri aka gace. Ikindi cyabaye kitazibagirana ni Kylian Mbappe ndetse n'umusenateri wo muri Paraguay ubwo Ufaransa bwasezeraga Paraguay buyitsinze igitego kimwe ku busa. Igitego cyinjijwe na rutahizamu Kylian Mbappe. Umusenateri witwa Celesta Amarira yanditse anyuze ubutumwa bwe ku rukuta rwa X agaragaza ko Kylian Mbappe imiterere itamugira umufaransa. Ati, umunyakameruni wakolonijwe urimo kugerageza kwindura umufaransa ni nk'akanyamaswa katanize kwandika. Naguca ku ruhande, Kylian yahise amusubiza amugaragaza nk'igisebo ku gihugu cye ndetse ko ntacyo kimariye nyuma yo kwiyerekana nk'umuntu ufite urwango. Ati, Madame Celeste ntiwiyubaha cyangwa se ngo uheshe agaciro umwanya uriho, uri igisebo ku gihugu cyawe. Ntabwo wahagararira Paraguay, igihugu cyakoresheje imbaraga kikabira icyo gishaka guharanira ishema mu irushanwa. Bitewe n'urwango n'ironda ari ufite, isi yose yibagiwe urugendo n'amateka n'imbaraga abakinnyi bakoresheje mu gikombe cy'isi. Ibyo byatewe n'umugore utazi guhatana uhesha isura mbi igihugu cye. Ntabwo nzemerera yuko abantu nkawe bidegembya kugira ngo banduze isi imico mibi y'ironda ruhu. Nyuma yaho ishyirahamwe rya ruhago mu Faransa ryavuze ko riteganya gutanga ikirego risaba ubutabera ku byaha byakozwe n'uyu mugore. Nyamara na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagaragaje ko ashyigikiye urutahizamu ndetse amubwira yuko ibyo yakoze nabyo bigaragaza indi ntsinzi. Perezida Macron ati, ikindi gitego kuri Kylian Mbappe, kwamagana ironda ruhu kuri iyi nshuro ndamushyigikiye cyane. Iyo amagambo avuzwe, indangagaciro zacu zirasubiza. Izo nizo kwigira, kubaha ndetse n'ubuvandimwe.
Perezida w'inteko ishinga amategeko wa Paraguay Basilio Gustavo Nunes nawe yamaganye amagambo yavuzwe n'uyu mugore aho yagize ati nivuye inyuma namaganye irondaruhu ubutumwa bw'urwango n'ibindi byose byabisa no kwangiza uburenganzira bw'umuntu. Ikipe y'igihugu ya Paraguay yubaha igikombe cy'isi, politike na siporo bikwiriye guhora bitandukanye. Mu bindi byashimishije kandi bitazibagirana mu gikombe cy'isi ni murumuna wa LAMiNE wafanaga mukuru we ku rwego rwo hejuru, ndetse buri mukino uko warangiraga yitaga amanuka akaza mu kibuga akamuhobera. LAMiNE nawe yeretse urukundo uyu muvandimwe we akajya amuterura akamwereka abakunzi be nabo benshi bamukunze ku rwego rukomeye. Uyu muvandimwe wa LAMiNE ni umwe mu bagarutsweho cyane muri iki gikombe kandi ni umwe mu bafana batazigera bibagirana. Tukiri kuri LAMiNE kandi ifoto yari kumwe na MESSI nimwe muzagarutsweho cyane. Benshi mbere y'uko uyu mukino wa nyuma uba bibazaga niba LAMiNE yatsinda MESSI. Iyi ngiyi nayo ikaba ari imwe mu mafoto yagarutsweho cyane. Bamwe bati ni ibintu bitangaje cyane kuba mu myaka myinshi ishize uyu nguyu wari uruhinja agiye guhura n'uyu nguyu wamwozaga batanabizi yuko bashobora kugera ku kintu gikomeye nko guhurira kuri finali y'igikombe cy'isi. Abandi basanga iyi ngiyi ari ifoto yigaragaza ubwayo nk'ubuhanuzi, bati nubwo umuntu yaba yaranditse filime biragoranye cyane ko yatekereza ko ari filime izarangira gutya. LAMiNE kandi yongeye gushimirwa na benshi nyuma y'uko amaze gutwara igikombe cy'isi akaza gusuza MESSI amuha icyubahiro. Ibisa n'ubundi nibyo yakoze kuri Cristiano Ronaldo ubwo ikipe yabo n'ubundi yari imaze gukuramo ikipe ya Portugal. Ntawakwibagirwa yuko kandi iki gikombe cy'isi uko cyarangiye ESPANYE ibashije kugitwara byahise bivana ibyo benshi bavugaga yuko ikipe y'igihugu ya Argentina yarateguye ngo izagitware. Nibyerekana yuko kenshi abantu bashobora kwibwira ibintu bitandukanye cyane n'iby'ukuri, bikanerekana yuko kandi Argentina koko iramuka igitwaye abantu byashobokaga yuko bazaguma gutekereza gutyo. Nyamara byerekanye yuko ari irushanwa kandi ko ESPANYE yarushije Argentina mu buryo bugaragara. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose warangiza ukabana natwe, ariko kandi mbere yo gusoza we niki cyabaye mu gikombe cy'isi utazigera wibagirwa? Niki cyakubabaje? Niki cyagushimishije? Hari icyo watekerezaga kizaba kitabaye cyangwa hari icyabaye watekerezaga yuko kitazigera kiba? Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose warangiza ukabana natwe, nk'ibisanzwe ukaba ari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura. Byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 32 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya station ya Merez.